sorteio AFF Suzuki Cup 2020 nebe halau ohin loron ruanulu racing ida bulan Setembro lori Timur Leste hamutuk ya grupu A ho Thailandia, Myanmar, Singapura ho Filipina. Mai B ho kriteriu ida karik Timur Leste bele manang Brunei Darussalam iha jogo kualifikasaun. Hareba resultado sorteio-nya, Sekretario-Geral Federação Futebol de Timor-Leste, Nelu Isaac Sarmento, comenta katak, Timor-Leste iha grupo nebe todang weng hira hakat ba fase grupo. I resultado weng hodada rifane, kerja ke baitane, ada sedia toiha grupo A, tambah ita colocado iha grupo A, bang hira quando ita manan Brunei. Tambah ita primeiro etapa nebe maga ita ne seleção tinggi Serisu Makas. Ita tinggi kualifikar banghira ita manan Brunei Darussalam. Batina indane ini diferença itu antara laia home and away, mas be joga dali dadet. Agora Fatima se katene joga hede nebe. Kerja sema kualifikar manan ia entre Timor Leste e Brunei sema manan ia kualifikar e ocupa ia grupo A. Ita bot sira tene kada grupo A mos Laos Kaman, Toran, ita bot sira Thailandia neba. Thailandia, Singapura, Filipina, Myanmar. Ne mesaga equipa nebe neste momentos dia dia ASEAN. Entretanto, ia grupo B maka Vietnam se hamutuk ho Malaysia, Indonesia, Cambodia ho Laos. Timor-Leste dadaukne preparaona ni equipa seleção nacional, nebe maioria jogador sub-23, nebe prepara hela ba jogo qualificação Asian Cup Under 23. Bendito Soares, Constantino Babo, VIP TV.